Sawakroin kay nanon narawan ni Mamatennano. Yapo si Mike nakon narawan ni Mamatennano tetawano wemon tetamero ayo. Dan tetapano corona imeyay te songra. Saroni ra yo narawan ni Mamatennano tetawano wayo. Be still, my soul. The Lord is on your side. Bear patience.
A morir, no, ya está. Orang baca ini tinggal. Bukan sini, bukan sini. Jangan. Punto ko na Mauri kain di ron ni kita kimen de kawai bikini be the big case ya karwairan bangan hindi tayo kan inon do tawan wayu ay wo bina o de menes na kon tiawa tuwan kasi po naman kain tiawa ni Mamatennano kas
Mendita po araw to, mendita po akan bunyon taraw kay gito, yon kiribas in the outalan sibuk. Kita ang kuya ko kurita ki mayon busy kan yon usiran yon Australia America. Iyari ki saban yon no besaman brans. Para yan na bang kay kan brans rerita ki na mga yon ara kiribas soap website. Mga yara sinang pusmay kami na ko na Mamatennano dayo kan pa ko kan dita ki mga yara. Sarita kinamang ko kau kam tarbon sang ano ko de link may kay bako na ko na ni kau kya sa ko na anto man mangki o sa kay sarita kinaba ko kundo na batami mo na pa ni crossing the screen o sa kay na pa ni maroron nan nanda dayo yay mo nga na Mamatennano ayro Mamatennano ayo nga yaro nga may riyay na ikani catches ma ni karayades o sina kawariya nga nanda dayo ay Mauri catches may kan kung ito ba na may kan wala ito ba na may kan catches Mauri. Rosy. Kanang ay wakan kan ako na Mamatennano da bakan tayo ay kan ako Mamatennano yay kunang ma kunang datang dia kan ano ko kunang man o ya pun datang kina pa video tanong ko na ba tanong mata ko na Facebook live nda ano kayo kan ako kunang ako datang dia Ako now. ayan Sana ko mo doon ang kapigiroy. Yung kapigiroy the program may lo arat kan na detox. Kapigiroy na na yatay no. Tapi kadime to aron kan kayo ang lagi di merudung. Ate chokora. ay ko hindi naman na kind of program kaya sis kaya hindi naman kind of program kaya kan na tayo pa yung wala mo in the program ayo si tinong wala pong mo din pa nora Ayang. o tira nora na irom ka pa rin may Mayro. Ineng tanero. Ineng doy ba? Oy. Ineng buong na buong nga na megin bibit ba? Gingwa ka nga ineng ka bibiro to boy. Ay keres to boy. Yako na roy biro to mo. I mean na nora kayo. Tubo mo sa kanila to. Kaya di biro to. Oh, yan yung may gina di bibit. Akan sa niya. sige lagi po kung makakanya kan na Amerika rin kan ni kaya uniam ki kan ako nang sirum ki ay ako na tingnan mo katigiro ito ko yo ano ko yiri ka ko mo ne biyan nam katigiro Ay, yak digiro yan. Kain ka Oh, adeng derede. Digiro yan nang yariri ni kapene. Oh, tapos si ngayon na iro. yan ang raro pa kasi so yay kunang mako tangiri na iriya nam katigiro yan man na studio yo kuno iraw wat nga at yan ni ayo tibu itabon nga at yan ni ayo so man ka mo na kan kakaya kunang tuwa na Mamatennano pa sa kaya na pa yung katigiro yan ako ya katigiro yan tatawan ko yan Dayo ka, dayo ka, hindi. Dayo sa suot. Tuwa na dayo. ay ang raro pa kasi so yaro pa ko stand by na ko pena ko kunang detay yawa ako ang kami ato kam tabi na pang kain detay tina ban tara kan on tuwagin kain Mamatennano wa Boou ayo ara sabon ko na andig tagina ba sinoro ko ako norira o si pena norira na nan bakan tayo sinawad ang kukuri para sa spy tara matangan ina nun nara ara program ba nga upgraded dedi kina nun detay ina nun na stream yata ara kan tani nga ba ina nang nakuro na pa ibugim ko yan kan ba ko kan tara po may Australia may New Zealand may BC o kan na pa ang katigaro ina nun tayo tiyaw na Mamatennano ayo men pa Hope Radio yon kini basi kay sabus may ko na pangalis sa kuang ani na pa mi comment yon na Facebook na live na tayo o sa nora na pa mi nga na kukuri o kay sa ko na ba na ko na to ko na ba on the stage o sa kan na ba tayo na pa na ba katigaro ina tayo kay the studio kaya wala naman dara tuwaway tapos siya na pa kay tabi na bandera ko na bang kay ko tabi na pa ngakawya na ba de Mamatennano rara pa rin kasi sa amigo ra kaya anda tayo sa kana ko mo ang kanu kunam mare
Patangiran tayo sa rin ito wana Maria kain de echoes of hope. Inanon tapakan tayo yo. Untian ini arang datang kira kira pang.
Ladies and gentlemen, may I have your attention? I'd like to introduce to you in this corner, robed in white, a champion. He is the all-time undisputed, undefeated champion of love. Ladies and gentlemen, may I have your attention? I want to introduce to you in the corner of the good and the right stands a champion robed in white. His height exceeds the heavens, his weight outweighs the world. His reach reaches everywhere, his age is evermore. He's higher than the highest, greater than the great. No one will ever take his crown away. He's more mighty than the mightiest, he reigns from above. He's the all-time undisputed, undefeated champion of love. He left his hometown to enter this arena, to raise his hands in victory for me. An angry crowd crucified this king who wore the crown, and they gladly watched the champion going down. But I will never count him out, 'cause I'm a witness of his love. The day he rose to retain the title, champion of love. And he is higher than the highest, greater than the great. No one will ever take his crown away. He's more mighty than the mightiest, he reigns from above. He is higher than the highest, greater than the great. No one will ever take his crown away. He's more mighty than the mightiest, he reigns from above. He's the all-time undisputed, undefeated champion. The all-time undisputed, undefeated champion. The all-time undisputed, undefeated champion of love. Men kunaya kain dera tan ya usirin karokoda naratai wan mo teminis na kon jawa tuwan. Seponde me tuan ngaki na non jawa ni Mamatennano te songran te taya yo ye dem nga ko sina pusmaya na kon narawan Mamatennano o sina kameura karaya Francis men te tapan koroni na meye. Sa kain ako na ko ina kanaro na pa ye pananan katigiroyo ana Mamatennano bukira te tawano weta mero ayo.
O taranya ka nga. Mauri karaya. Mauri di karaya kana aruna pero ito paname ikan ne. Kanga yakin ang tamero paname ikai. Commutes? Ngaya Para ba? yarore kanga songo panam. Ngaya ka para debriyat sinarang kami uri kumuante ngayon kaysa nura mo po nuri nke kay hangairang ini bebe kan gawai Facebook sa sinura na mo ami apa makin ngorira ngayon tayo yung kanay ya katigiro iya tani ngorani ka ben at kura kaya kaya ajoy din na tilan o sa tayo ba ante tayo yu amin kun ni taran na tayo yung kun nuri pa nang tutapura sirari akaroy na tayo tayo mira po ako hindi may matanda. Minsan yung kanina yung katikiroy yun, kasi na daan ng ora. Ana bes hindi tikiroy. At kanda ni mo ko na din na ko ito ako rin ng dara. Ara pleso na iyo. Pero pa na ko na nga ayak na tikiroy. Kaya po na. Kita ay may matanda no kunay ay katagiri. Kita ay sana ay akan yung wala po. Pero hana pa ni. Ako na bes ni tikiroy. Ngaya harapan ni karayo kana yan Mamatennano isko kuna ni katanga ipukia tanong Kaya ngora. mo si. Ito kunare punsi nga yan. Miri ko hindi siya kas. Ngaya kunam kanya ponsi ngaya wakita kanga nang katangang kanya man kaya Mamatennano an. Di na idea na panam na beni katikiroy na kuya tanong ngora. Jawan Mamatennano ti pakantaya yo.
O yain kanara Mamatennano to wana resina kana kwa moy pukin te tawano wayu ari ko siti nano nara comments na kame uri ko nan siti ra ka umente tapano corona me yai. O yain na pera program me po kana na pa ko kanchoy na ako siyangan hiram chime basa sen na pena ko mi ko na dede na koira. O skona na pen dede men ko nano nara program ayu. Kunam kanara ko tangida te tarepon. O nakatanga kuna mayo pa. Wawagi minanon te tawano weta mero ayo. Ora ta ingai ni me wate minis mi into wana na ko mte songora na reisina ko awan me metinna no kon tia wa wowa ta ya yo ya ya roni rande ta wano wayo to wa vai ta fusi sina ka me oria na wande ta wano wayo mente ta pare roni ra me
Mauri wai. Kana Mauri Kiroi tatake. na panama ikan. Yanang inakoroi. Ngai ako wakana ko na pe Mamatennano kito am kati kiroi na wan te tawano wa ta mero ayo. Irara pa tatake nakanako ko. Ay pun na Mamatennano na kuya kainte out naki arari ya kata uroi tanan pa inong ora kini katopong nanda mo ni nga pong ini karako ay pakantay itira me church nakain na sim kapal na nga kami takatikiroy ay naman sa pangami ang ini katawak tayo yung kanga nora na kamanoray tayo ayay te meron tutan ayay na kan meron ako na may mai ayay yabo ko si dako na hari pero ya kain niya ko so pay pang na patikiroy na panakuya kan si mo yun na meron niya kora ya tayo na to na nanganiran ka to Kori na yan na pwede take may kan na rito memetin na panan na kay memetin na epos ako Wana may po ko ni kunaya kanti ko sa fo pare na idea na panam. Di ka tikiroi na kuya. Tan ka raw the program takamerurung te non-health director. Kaya ka raw takamerurung kita program ibigin takamerurung. Yon kiripes na tayo yo. Ayong kanar yan niya ikamira de pong ariana kaya kanti ko sa fo pa na idea na panam wai tapusi nanon na wan tatawano wayo. Mekano wana te pongkoraki Te tangi me te meraki Ni karuku atoki na Me te rarun te ngapong Kakatau roa meo Patoki na kusikui kai Ko akira te meo ware Naroko te uea Te pong ni kai sira Homeni kairi anau meta Nakon te meo ware Naroko te uea Homeni kairi anau meta Nakon te mengare Tiraro mingkai Tirai konori angkai Ai kamira te ape Sikan sikuyai Meyai te mengare Sina tane
Sepunde me toni wa kina no narawan me de na te songura te puina te minis me into wana. Ayong kan to wana re iriana me te pana ni katekiroi. Ata ko te kanan Mauri na pupusi ko te kuna re 4 days late men de biu ke ta gospel singa si pukin. Jesus is never late. It might be 4 days still is on time. Ke bonnes. Enge kirimi me ya kirimi. Ke ya konandi mi Yesu. Pe karam pupusi re ko pusi ya ke konandi mi. Te kunang kan na yo ya dedicate na ko ya. Ke nakameuri ko ne pas mente ta pano corona me ya ta wi ta ini mek kwa dedicate te kunayo na ko ya rom ne makuri na moabis. Pakaungagin na no ya. Pa Yesu e pon naki kona ndimin tayo na. Kora pa rona kira na narawan Mamatennano na pe te tawano wata mero ayo ayong kanya kunam. The news came to Jesus. The news came to Jesus. Please come fast. Lazarus is sick, and without your help, he will not last. Mary and Martha watched their brother die. They waited for Jesus, he did not come, and they wondered why. The death watch was over, buried 4 days. Somebody said he'll soon be here, the Lord's on his way. Martha ran to him, and then she cried, Lord, if you had been here, you could have healed him, he'd still be alive. But you're 4 days late, and all hope is gone. Lord, we don't understand why you've waited so long. But his way is God's way, not yours or mine. And isn't it great when he's 4 days late, he's still on time. Jesus said, Martha, show me the grave. But she said, Lord, you don't understand. He's been there 4 days. The gravestone was rolled back. Then Jesus cried, Lazarus, come forth. Then somebody said, he's alive, he's alive. You may be fighting a battle of fear. You've cried to the Lord, I need you now, but he has not appeared. Friend, don't be discouraged, 'cause he's still the same. He'll soon be here, he'll roll back the stone, and he'll call out your name. When he's 4 days late, and all hope is gone.
He's still on time ki. That's why yaki kona andi mi nakon ampupusi. Men kunaraan ke men te Mamatennano te koranaan ya wasiran karo koda naratai te songra te pi men mewa te minis. Kapara upure te pi mono te minis se muinto wan. Te kuna to wan angkan na yo ya dedicate na ko ya kain te Hope Channel Fiji bula fili na mana this afternoon ayong kane ari atangi da to we fili na mana men na tapo we su ayon PC ke. There is a candle in every soul, some brightly burning, some dark and cold. There is a spirit who brings a fire, ignites a candle, and makes his home. So carry your candle, run to the darkness, seek out the hopeless, confused and torn. Hold out your candle for all to see it. Take your candle and go light your world. Take your candle and go light your world. Frustrated brother, see how he's trying to light his own candle some other way. See now your sister, she's been robbed and lied to, still holds a candle without a flame. So carry your candle, run to the darkness, seek out the lonely, the tired and worn. Hold out your candle for all to see it. Take your candle and go light your world. Take your candle and go light your world. Family whose hearts are blazing, so let's raise our candles and light up the sky, praying to our Father in the name of Jesus. Make us a beacon in darkest times. Carry your candle, run to the darkness, seek out the helpless, deceived and hold out your candle for all to see it. Take your candle and go light your world. Carry your candle, run to the darkness, seek out the hopeless, confused and torn. Hold out your candle for all to see. Take your candle and go light your world. Take your candle, go light your Sinapunte me tuan makina konde sinakon nanon narawan ni Mamatennano te song rarata ingkai wabu te minis min tiawa tuan naron nare te akin sinamusirawa tiawa wawan te tawan weta mero ayo. Ayong kan te wana te Mamatennano tau te akana meuri te sakano pana no radio wakat to wana kunaya kain de base ako ta ko pa nakata mero ara tawano we.
Nakameuri ko, meri te tamulio lo men te tapan corona me ye. Na wan te tawan wa tamero ayo. Kanaru na pa ye rom nungungura, ya kameuri na ben te tawan wa tamero ayo. Ayong kanare yari na ya to corona mero ya kain de base ari kan tani nga pa. Pegaras pangamya kang am karoyan te tawan wa yo. Ananganing kami te kukure yon kana kurawa roya mi tawan wa yo. Kanaru na patoko te katya kana pang kain kana kuwa kain na ipkin nam katawano te tawano na peta mero ayo. Kunam kanare yari na ya mero ya kain de base nangani ko te kukure. On kata mero akan wan nam tawano wa yo. Enora pakandanin metau ke ayong kanare yari na ya. Pakandanin metam enoriat yaswa patiram ka nga ngaro komene nanona enoriat yaswa. O napuntay me to na pe. Ikakatanwatan ako yung te songrara program e po yon narawan Mamatennano. Ikesi konani tarameta yayo konani kana ko yam katikiroy kwasi yang nila na pe am Gmail account sa send na ko yung te link. Inte program ke ante program eta vere kwa ki mga kwanta ipini yam katikiroy me akwa pon si join na pe. Ada link kayo sa kunana pe. Numero ro yay men ko yon konan.
nangani ko tetayero ko nakana ko yam katikiroy meu na ko yam musu naro nakam ko na noria tarira memanera ay karon irang kai yo nara kana ko pana po wayo ki ara wani Mamatennano po wata titawano wata mero ayo na kai ngana kya acho ni ra waro ni ra nanon nara link are si kana ko na ko ya ibukin titawano nara Mamatennano yo Mengen nano ya kan na riaro kung kan niti inanon na pera ara comments ara kanta nga pantay ra kay kayo yuan na mukia kito ako nang roni rang kan inanon na ri meauki Mamatennano kan ni ko tangira te kunare kateite iron te we pakatikirawan kain na ba may atenta kuna na makuri na sim may katanen to aka te to na iteri na yare kura pa na pa kay ko ring ate sa kana ko pa na te tawano wayo an katikirawan na pa inanon na natay ni makuri te tawano wata mero ayo Mendeta pa no corona i meya yuan na mokiak ayong kan na Mamatennano ro kotangiria. Si bene dogo igai nana vevete Yesu ibukin kata biara nikate aweana patatira ena karoya ingengi megori nakaroi mena no mikapene rete kakorine Oye kan to wana ko sa yo ata ko te kanan na pupusi te kuna tirikira ke me Yesu kuna ya kain pondik ibukin sibu ya pinga ya koro Yesu ana dirik nakameuri ko te merik te berik men te tapo ni corona i meyay na wan te tawano wayo ayong kan na record ya pa katikirawan sipum ten napi ni koron ni Yesu ana dirik ya ka woto te pana Hope Radio sa 89 na koim kinakon sipum ten napi ni koron ni Yesu ana dirik at yaswa nakakapayaan tayo na inanon na napong digirak.
Teri kira ke mea Kristo te kuna ria tangira ke pa kate kira wan te ronga te na pin te tawana wayo. Wayong kanya to wana ta te kana Mauri Mamatennano. Mei te raina ya bubusi te kuna re sina mananga na ko ya rausu. Ibukin Kristo mero ya kain de boneis. Pakate kira wan bu na umitena Petero nei ta sika kaya ta pen rokona na maraki. Anak Mauri kami kain te raina te na wan te tawano wayo. Me ke nakameuring kami te tawano wa ta mero ayo. Nakameuri ko kaya te Raymond tabake so nakameura na be. Neita sika. Inanon na natain tapi namarakin te tawano wa ta mero ayo. Kotangirang kanya te kuna rin na nakoya usu mero ya kanya te poneis pa kanakurawan hanakatawano neita sika te tawano wayo.
siponde me tona penua kinano narawan me medena te songora wapu te minis na kon tia wa wo na rona reite kinna reisi na kon karo kwa tia wa wo po roi wo ya musira wana pe mawan me medena ngayere kana ye yam mawan ke yam me medena ro kan kana korawa yam tawano wa yo men teta pan korona me ye tera tau ko tai tapara ronira sikona ande ke nara tare pon nampa isu wo wa ke wo to wana ke tenu wa ke kabara upre isu wo wa ke wo to wana ke tenu wa ke konana pen roni ra rano nara Facebook live comment sa meme tenano kyo konana pen join nara ra meme tenano nara program ya Boou ike kona siyang ani ram Gmail o sa send na pen ako the link ako konana pen roni ra rano te meme tenano ya meow te tawano wayo sinatay me ton wo ran panaya kain de bones kain de ron dikita may pondi ki me akunaya praise his name. When you're up against the wall and your mountain seems so tall, and you realize
Awara tayong kahit songora, tapi metawana de minis. Tapi metawana de minis na kontia wa wo ay pun si tapi metawana de minis ni waki na narawan me metenan de songora. Na de metuan kaurin ko pa pon roy wo yang masirawan na pe. Kanwan narawan ni me metenan. Nanda tayo yon na de metuan roni kunu kuna makiyasan dinay pa. Kana kurawan nam tawan o wayo men teta pa ni kurona imeyay. Ayong kan ito kurana meron ya kain the case. Ari na kana kurawan na pe. Haratawan o wayo. Inanon naratay nungungura yon panan Hope Radio FM 89. Because
Ai pun siya wara minisa. Ero kuna pento kinarawan Mamatennano menge nande songra yang kanne. Mamatennano ka wowai kaya re sina punin kana ko inape. Kaya pun so iro konto kinake pun siya wara yang kaya minisa ya puna pe wowa. Ata ku ato wana yo. Enaki men menana group tarata ki te base ni kawai pa kau kan nara kandaninga. Kaya pun tabi ni kan roko nara ues penentaninga ya. Ay pun neske nakameuri ko mo kaya te Raymond tabakis men te tapon corona me yai me yon te rai na mekan. Ay pun ko waki enaki men ay roko na pe. Ke ka ya roko na pe ara uere sa penen kai ni kakantaninga o kinaki. Te kuna yo na enangan ira te ungan nano. O kau kan nara kandaninga ngai ra ke stap yang kain tataninga o kin. Ara uea. Ay Yesu ke. Mende tapon corona me yai te songra. Ya bebe te ko aswam. Komen ya o kuno kirian ningai. Te kuna yo enaki men. O ya roko na pe ke ya kimoto to aratai te songra. Ya kan ipo aratai. Na iri me ngai na konte tapo ke mo ngara ria sani peritaya re nakatauro ya pukira are karawa sinangoran te kuna yo men nakaparapure na koim kai te payo kan ria na kron choni otomaru akia mo ina noni peira ria na kiro ya kan te base ni kawai kana na group na ne tarata ke kan te base ni kawai na yo kan ria na kron choni otomaru enaki men.
na kimen na wasaro ko ni mo yang ara. Mendet ara Mamatennano ana ya wasiran karo ko ran narata ito wan de minis mo ente wawa. Nakanak wa kapian de Mamatennano ayo ari ari kinape. Pakainan narawan Mamatennano bukin de tawano ayo. Mengen nan de songran na te imeto ana be. Nikakatan wata na ko imte ara program ya Boou yon narawan Mamatennano kikes konani tara meta yai kukunan kana ko yam katekiroi ko siang ani ram Gmail account o sa senda mena ko maraling kayo ke the program ya ta ki ko ki menga kwan tai pini yam katekiroi ki yam Mamatennano me ko pon si join na beraling kanis na sen na ko o sa konana pe ni tara meta tete on kukunana pe ni kana ko yam katekiroi ya me no ko yam musu narawan Mamatennano ta ya ki ko na join ni ra ya ki ko na roni ra ya inte wan Mamatennano Tatayo yo sinakana ko te Mamatennano ayo. Nakamiauri ko kapu ya tau ya kanaro na poko ponte me to na pen ronay. Nakamiauri ko mente tapano ko ronay me yay. Kanaro na pa yay rom nangongora. Nakamiauri ya na pen te tawano weta mero ayo. Kotangirang kanya kuna mare te po ngaya ki karaw. Au kandani nga pa kuna mare kwa rinay ayo na pon kana kurawa. Am tawano wayo. Inanon namtay nangongora yon panan Hope Radio FM 89. Katawra ko mente tapano ko ronay me yay. Paam na katanga ang Mamatennano.
Yaro ko roin to kinarawan Mamatennano kambesin dapan kabene. Kami ke kamasan rona ina non tiawan Mamatennano te tawana wayo. Na tigroin kidan na miyawa ke mina. Asan yang kais po na kon te pakantay tiawan ni miyawa na kon tiawa nowa. Ibukin na pe kanwan narawan Mamatennano. Ibukin te pakantay. Te kiroy di kiro mariasan ron ko nanon na mawan Mamatennano po ngai te ta ke kimera kay te. Te kiroy di asa mga po mo.